Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme ehrijna min zulumati vehmi ve ekrimna bi nuri fehmi. Allahumme eftah aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazain fedlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. İşef bera, şeva peşame, şeva beraatiye. Beraat gecesiye, şeva 15 meha Şabaniye, Peygamber aleyhissalatu vesselam de Hazreti Cebrail hat, şeva 13 hat goya Muhammed Rabi ibadet ke Xuda Azze ve Celle, ümmetate 1/3 afud ke işev. Dibe ez giryam goya Cebrail ev 2/3 çadı be. Çu dibe şeva 14 hat gorabe ibadet ke Xuda ümmetate 2/3 da hatırete afu kiriye. Dibe tekrar mec Hazreti Cebrail ra go merca kir mgoli ümmeta min ev kısmi mayi. Şeva 15 dibe hat zmera gorabe işev şeva beraetiye. Şeva 15 meha Şabaniye. Rabe ibadet ke Xuda Azze ve Celle ümmeta te tev afu mağfiret ke. Tabi hinek insan ji hariç. Çend sınıfı insanı Xuda Azze ve Celle bana afu nake. Evan insanana hatta nivan ehlaki xune terikinin eminha sona sohbeti da evani jve şevi faydalamış nabın evi Xuda afu nakin kini emijvara bejin. Hazreti Ayşe radiyallahu teala anhu dibe şeva beraet gecesi dibe ez hişyar bu medi Resulullah aleyhissalatu vesselam navaci Xuda nine. Dibe ez muhayyer mam مقیگو چه مال هرمی خواهدنی دبی از چوم مال هرمی توی گریان و رسول الله علیه صلات و السلام ندید. دبی پیور اچوم مال حضرت فاطمی و تمل دری خست غازی کرن حضرت فاطمی گو او که دبی مگو حضرت عایشه می دبی جمرا گو ساعتی دا سبب حاطنی تخیره دبی مگو رسول الله علیه صلات و السلام نظام کدا چه رسول الله دیگرن. دبی حضرت فاطمه رابو حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین رابون ام چون چقا جامی هبو ام گریان مگو پیغمبر علیه السلام بکی چوی جامعه عبادت که به جامعه دا ندی دبی حضرت علی گو مذهب که نوا جنت الباقی دا مرزل جنت الباقی دا و نور اکراد به و نور رسول الله دبی ام چون مدی پیغمبر علیه السلام ده سجده دا پیغمبر علیه السلام سجده دا دگری فیغان و زارین دکه یالورمیشی خدا دبیش خدا را اها دبیجه اها دعا دکه یا ربی دبی اگر تو بدی عذابی اوانا ایبا عبدی تینه یا ربی اگر تو بغفرینی تو عزیزی تو حکیمی یا ربی ای گناهی مرب عفو دکه توی حضرت فاطمه دبی وتی وساوی حالی دادی رسول الله علیه السلام حضرت فاطمه دبی رسول الله سری خوبلن که حضرت فاطمه جرگو گریاج راگو دجمن دیسای وره یان وحی سرتدا نازل بیه گویا فاطمه نه دجمن چه به نجی وحی نازل بیه یانز ایشف شوا براءتیه اش خدا رجا دکن بکی خدا امتا من عفو دکه حضرت عایشه گویا محمد تو اوقاس خود دی ازیتی گوز حز دکم سوری اکلی از سجده دابم حیانی قیامتی از سریش خدا را برجه بکم Peygamber aleyhissalatu vesselam go hunda xazin huci bebin yardımcı mera huci yardım eme bikin huci secde bebin huci dua bikin tema dibe mego tamam dibe go ya Ali ezutu emjmeri ümmet amra dua bikin ya Fatime tu Hazreti Ayşe jijini ümmet amra dua bikin ya Hasan ya Hüseyin huci zaruki ümmet amra dua bikin dibe me usa secde bir me dua kir me dua kir خدا را me استغفار کر خوش امت پیغمبر علیه السلام را پیغمبر علیه السلام مذهب کنج بو امت خود چقا چابالامیش بیه خدا عز و جل هنک مه مشرف چیکرنه هنه رو شو مشرف چیکرنه دوان شوادا فرسندی پر مزن هنه وان شوادا وان فرسندی مزن گره مری قاچرمیش نگه عیسی علیه السلام چو برچیا که را درباز بو جیوی جایی پر محیر مامیزه کرد جایی که پر بلند خودی yaratmış giriye şaşma گوهر از در کم سرسری وی جایی
چی چاکی بده و خدا yaratmış kiriye ve te derkete serseri ve çayı mezekir serseri ve çayı خدا gevrek yaratmış kiriye gevrek ve sasipiye fenani şiir etrafı ve geriyajı acib ma Hazreti Cebrail hat vahiy hani goya İsa tujvi gevri hani pır acib ma go evi çay hani evi gevri hani es pır acib ma گو اگر تو دخوازی تو تشتێکی daha پڕ عەجیب ببینی دوعا بکە برا کێڤرش هەدوو شەق ببێ عیسا عەلەیهی سەلام دوعا کرد وەتێ کێڤرژی هەفتوو vebû عیسا عەلەیهی سەلام lê mêze kir di orta kevir mervekî yaşlî îbadet dike destî wî da guhbarek e pêşiya wî da tasekî tirî tê da heye bi xwe jî nimêj dike İsa aleyhisselam daha muecib ma selama xwe tê da İsa aleyhisselam jê sual kir جرا گو اوا تیری هانی چنه گو اوا خدا رزقی منه ده روی تباغک تیری خدا رزقی منه ده گو چند ساله توی کبری دا عبادت کی گو 400 سال از عبادت کی عیسی علیه السلام گو یا ربی گلو جوی عبدی هانی daha مشرفتر جوی عبدی هانی 400 ساله ده هندره وی کبری دا ساشتر عبادت کی عبادتی وی انسانی هانی daha مخبوطلگر و عبادت هیه عیسی علیه السلام خدا رجا کرد خدا عز و جل وحیشان بال عیسی علیه السلام گو امتا محمد علیه السلام شبه که از نصیب امتا محمد گم شبه براعتیه دوی شبه براعتی دا انسانه که عبادت بکه چه دبه برا ببه چه عبادت به برا ببه عبادت بکه خدا عبادتی وی قبول بکه مثلا 2 رکعت نمیج بکه خدا نمیجاوی قبول بکه ذکر بکه خدا ذکری وی قبول بکه قرآن بخونه خدا قبول بکه عملی وی انسانی شوا براعتی دا امتا رسول الله جه عملی وی انسانی هانی yaşlı 400 ساله هندوری که بردا عبادت که جوی daha مقبول تره خدا وحیشان بال پیغمبر علیه السلام و خدا گویا محمد شوا براعتی دا از سطح رحمتی نازلی عرضه دکم مغفرتی نازلی عرضه دکم از انسان غفرینم Evan şevi hani fırsatı permezinin, eva şevi hani umudi permezinin. Peygamber aleyhissalatu vesselam Xuda rica kir ümmeta mütev afud be nabe Peygamber aleyhissalatu vesselam ve te rica kir Xuda gu evana hariç evi şiriş teraşit ke ve şevi faydalamış nabe. Evan sihirbaz Xudi wana afu nake. Evan büyücü Xudi wana afu nake. Evan kinci Xudi wana afu nake. اوی شراب و ایچکی و شراب خماری را اورشمیشت بین خودی ونا عفوناکه اوان چاوی هم پی ناموسا انسان خودی ونا عفوناکه اوی ازیتی ددن دی باوی خودی ونا عفوناکه اوی حرامی دخون خودی ونا عفوناکه اوان فساد نفرت توغمی ekmişti ki nava insana زمانی وان بوزغه زمانی وان نرنده زمانی وان قابایه به زمانی خو انسانا برین داردکن به زمانی خو نفرت کینی دخن ناو توپلمی انسانا خودی وانا عفوناکه اوانی به رحمت خودی وانا عفوناکه اوی ازیتی ددن جیناری خو خودی وانا عفوناکه خدا وانا عفوناکه چونکی اوانا مستحق رحمت خدا نینه اوانا لاحق رحمت خدا نینه چو وقت اوانا انسانا توبه استغفار بکن پشمان ببن başı jvan şevi hani faydalamıştı ben. Yani veti dibin eva şeva pırxire dvi şevi da xwedî insan afû dike, insan gere hazır bej afwa xweda ra. Ça meriv ibadetekî dike, mervekî ra bi bêzê nimêj bikim, gere bedena xwe temiz bike, çekî xwe temiz bike, dezmêja xwe bigire, paşê dikare nimêj bike. Hema rabe bi bedena pîs, bi bedena pîs, bi çekî pîs, bê dezmîj rabe nimêj bike, xwedê nimêja wî qebûl dike nake. Divan şevî hani meqbûl da jî insan gere hazır bibe, ji rahme Xweda ra hazır bibe, hazır bike, beriyavan şeva tevbe istiğfar bike, ji kirinê xwe nebaş biterkîne, exlaqê xwe nebaş biterkîne, ji heramxweriyê biterkîne, poşman bibe, tevbe istiğfar bike, paşê layıqê rahme Xweda dibe. Hema olsa her kes ji van şevî hani meqbûl dibe êvara beraetê mêrik bi wê kîna xwe, bi wê boğza xwe, bi wê exlaqsîziya xwe, bi wê eziyetê dê bavê diçe, şeva beraetê diçe,
درک هات نمیج دکه و خود چه مولوده کی ده خواندن تی خود معفو بکه گره مرف لاحق عفو خدا به مرف حاضر بش عفو خدا را خو پیش تا حاضر بکه رسول الله علیه الصلاة والسلام دبین جو امتا من اوانا سنفانا جوان شیوا فایدا لامیش نابن رحمه خودی جوان را تنه چونکی مستحق رحمه خودی نینه گره مرف توبه استغفار بکه مرف پشمان به مزه بکه توبه دو چشیده مرف آها مزه بکه ایل توبه آدم علیه السلام کریه قارشی آدم علیه السلام کی هبیه şeytan هبیه خودی توبه آدم علیه السلام قبول که şeytan قبول نکرد چما یا آدم علیه السلام قبول کرد آدم علیه السلام که نه فنانی می şeytan نفسی خاپان آدم علیه السلام şeytan به خودی سونخار آدم علیه السلام پریج خدا حز کرد و تی بس ناوی خدا کرد نظام بو که مخلوق به امریا خودی که به دره و ناوی خودی صندوقه بویا هات خاپاندنی چا بو آدم علیه السلام hemen poşman buna Adem Aleyhisselam hemen Adem Aleyhisselam girya tevbe istiğfar kir sesit sali girya seri xwebirin nekir xwedê eyb kir xwedê Teala jî efû kir şeytan çakir şeytan ne poşman bû ne fîgan û zarîn kir ne jî xwedê eyb kir xwedê tevba jî qebûl nekir Müslüman evan şevê hanê firsendê mezinin jê ra gere Müslüman tevbe bikin gere istiğfar bikin hakkı insana ceb hebe hakkı wan bidin kîna insanat qalbê wan da hebe ew kînê bavêjin lahîq bibe ku rehma Xwedê jê ra çê bibe ku meriv lahîqê rehma Xwedê nebe rehma Xwedê ji meriv ra çê nabe Xweda Azze ve Celle ji vê feyz û bereketa vê şeva beraetê me mehrûm neke Xweda Azze ve Celle ser terîqa müstekîm me ayrılmış neke ewanê ser terîqa müstekîmê Xwedê me ji wana bide nivîsarê سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات